umucira buzanci hakinyungu kugambira kintu uri umunyambara uri umunyakatu kuriga kuriya kuragara mpaka full farm yetari yawe yuwari uno wakwebembi toyine mukama witaka wajya mutokumanya kandi umuhanda nugugumu umuntu uzumfamu Honorato Muhanguzi no kwakirirwa mu itaka heriyo mutura ha cyaro cyaro binyasi burunga mu Ngarama bwango mu district y'Isinjiro ubwa ine abasaveya abire ne byoma bari kutuma mukorga yumwe twaturoho ntubuza ukubuza bataka itaka rya nankari yakufana nanga niriyo ngo nifo kuntumwe natakibireho nese muze zitaro nyuka ngarikeyo arabwija ndonde nko kukurunda abana Honorato yabaye no musaveya kandi kinabasangamo bangira ngo wabohereza ku mitaka ngo mukarakara Edmund abatura baragira mu mbera batanaka futera bashanjiro mu itakeri okusiyo mukuru w'entebe yo kubanza okwija kababaka usanga bashaba abapasi bari kugira ngo twakwatira abantu mu itaka ntubazayo batashe ni tukumanya hataho nantene kintu cyo kongera umbagenzi mwe ni cyabire itaka kumara n'umuryango abantu bapimita kariya mu matware nkai a police nteje musango te yarosibona nakugira ngo uriya ari nkai abe nayenda kutumurumo obo bakweta karakara wachireba mba mweta karakara ese muyenge hirwe omuntu mba mweta jabo no mushawito no mushobozi webitoje twatwizire gukora due diligence eco kwereka ngo itagari neri yeniki kiyakwa kandi kananiza kumubugana naniza kumubugana kumureba nawe nkatinka murebere tinkumwe kasota kumanya no waguhegwa natinyimba takora mutubuza buzi hati yo murumo waguhegwa nyo okwiza nyo nanyizire gukora urukora roha ndi korera kanso wakwesere ogwe karakara to kumanya bazogete ngo kwizani bakakora kibakakwata bera numusinguzi kibanda mukama w'umwanyogo nayebuza abeti babire bizire kurondo mu itaka rye obuyarabizuro mu mateka kandi ari n'icyapa cyariho nkarukora kumunda cyenda na muntu narukura n'abantu bari kize zarakaye magara banguza abana musanzu bonda kubanguruze kimbendi yaho kumibira abirmena akoma kuturumu na ichurumu umwe urubo akunja ngwita kakaje sigera arugambira abantu mona bito subatinka karga kumureba takahita kwa chamani akozese kana binga na ichurumu kwa high court bantu high court twahikayo hatubiza kuza ahariyo gumura mu kubanza ugakanisa n'ubwite wo muzungu tinkwitegereza kwina abandi yaho abantu bangira ngo biza basanga abantu bari mu itaka ryanje n'abasabe y'abakuru hatogubambagamba kagiraci we no mumanya ni mumanya n'umutakoma akaba twirimo hawe imyaka 28 apfukiremo nyimaje ntungire se mukurga amushijamba mwita jako yansindikira umushijamba mwita karakara namjyangu itwe nkarofa mutukabasa kuza mushango tarebiri itaka yabaroho ninga rutaro muntu kunaheza kukore binani nkora namjyantu tubuganga nahita karyawe uri inyoreke manyero ryo mucapa ninga tararo mucapa hatije no musave nyiza no musave kunka kutushiko muhanda ese muzubura gasha kwa Ruth n'uwamanya